Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagabati CTV ni pediang subai pi baro syakimat kimat jonggani kejan mit ni thok ding ka arhun ru tarik unai lur arajar arpusan. Kimat khobor naga jela. Kumbakalong menta ka surok na lai lengkot penursla kadang simpor ban yo yat kali namar ba haduk menta ompat simlala ban penko ya ki mau bat ke kendau ki basakut sebok hapadeng surok hajan ke snong pomlum. Kat kum ke jingtip balayo lum layatu ba kat banang penko ka kendau kanang yai tut bat haduk menta ke jan mitru ompat idak ai bagan long banyan. Menteri Sarkar Jelau ba Sustainable Sotun ula play paj ba ya ka water harvesting structure kam eco tourism park balashna ha ka snong lang kedai Tasku Riboy district ya ka nela tailing ba ka RIDF jong ka NABARD ha ka jinglut ka bakot siklor tengka kenang ban penlong kum ka jaka pelang bagi nong rep kin yo tan syagi jaka bagi rep kiriang bat ban long ru kum ka jaka syongkai pengan. Kador bar snong lat talabo kala penjari daka adong kapa mana tenge ban pensitam bat ban dan kuna ladalap yagi breu gi babret nyut pathar hapa upur usam jong ka snong wat hadin baladep ban penkhoj yaka kidang don pat ki breu gi bom salia ya jing mana namar ba kidang yai beteng ban bread ya gi nyut kinyer na ki yeng kisam. UMLA jongga Jowai constituency uba wailat miki shela uba longru menteri ke Sarkar Jela ula sampai ba ya ka MLA scheme special rural works program jong snem arjar arpsau arjar arpusan kapakot umba shiklor tengka ya kani ka scheme la sam syaginong yalam jong idor basnong syaki sengkur ki senrat ki skol bat ki kenhon boper ha ka jing yalang ka balalong hatat lasken West Giant Hills district. Kakali jong acting CM kahima Nobo Sopo upa Ferdinand CM Yong kala engkong bat ujulor hadian baki runar gibemla bantem kila wengding ya kakali bala peniang harut surak hagasnong Rangblang Southwest Khasi Hills district. Dagaba penpau ya jing sungu si halor gani jing ja u acting CM mulai tu bakani kamdai setia kesin ke benengkong bakakali jok u kan syak le dusman hagi breu hagi jing ja ke benengkong ki runar ki 84 ya ke yet jong kakali kakali Grand I-10 Sports kaba donio registration number ML not Santi Laisan Iway not kala hajan Civil Hospital Shillong ya kebala habban syukli daki pajba kat kum ke jingtip balayo lum layatu ba shwaban tung baji bat kala kani kakali kala tenra ya kakali tata Tiago kabadan yau registration number ML not San Z nyolai laisau bat hadian kata kala tenra saya ka skuti kabadang temai hagani ke jingja amshim ladan mano bamensa ki kena puli jongka cherished but school lomoba kila pen syongkun syongsbai ya jing lekmen Fiesta 2025 dagi jing shat ki jing ruai bat ki we ki jing sei sap sei pong jongki hakabala kurku kerdo ya gane ka lempung do pastor PR ding do kumu kongsan ubala sam ya ki ktien jong ublai lengba ki khubor na ka kitab jong ka kotba isembut kongsan ilong ikong ai bandap len lengdo nong like MDC jong ka Mulim constituency ka Bharat Petroleum Corporation Limited kala pelai pa ya ka scheme ha ka bayadai ya ka petrol bat ya ka speed na ka benta ki kali saushaka bat ki tuk haba ki light ban tap petrol hagi petrol pump hagi arpau teli ki outlet bala jet da ka BPCL hapo ka Jela Meghalaya kinong job kin yo ya ki kusnam boper bokentup ya ka kali bolero bat ka motorbike Hero HF Deluxe kentup ya ki way de ki tiar mentang ini pai pat syakimat kubor nak lengkari Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ulayaro ya ke jingkiu syaprang jongka lakpati didi kawai nagi skim ke balamang kerpang nak bentaki kentai laban kedau bapalat arklur ngut ki kentai hari India kila kelalong ki lakpati didi Menteri Bakmi ia katanat pule putih jongga Jela West Bengal but Secretary General jongga Trinamool Congress Partho Chatterjee ulayok jamin naka single bench jongga yang bishar Calcutta High Court
haka mokot duma bala register persya u da CBI haka bayadai bat ka jingle bomhok haka jing tungkam ya kinong hikai primary ka Coal India Limited kalapan benaya ka performance link reward ka ba silak lai hajar tengka ka wei ka ban penmentoi ya ki R point iwei lang ngut kinong tre jongka bat ya ki kenhun ba ya tre lang rengkat bat ki lai pu prajar ngut kinong tre jongka Singareni Collieries Company laong ukerwo kubo ka Sarkar Kerala kalai kenduk mau siang hadien baka division bench jongka High Court kalau weng no ya ke jing ujor ke ba tunjuk ya ke hukum mensua ban pensange ya ke jing tung ya ke Judicial Commission ban tokit ya ki officer jangka Enforcement Directorate hakakam khai tu ya ke ksiar kinong yalam bahakli du jong ke seng Congress kila ai buram yo menteri rang ba du barim u Dr. Manmohan Singh ha ke jing ken mau e ya ka sngi kha jong u bat pen ken mau ru ya ki snem baula ai jing syakri ban no sniang syakari bat ka jingwan ra ya ka jingkela ha ka yo ka kot jonggari India shwa baka election syahing darbar thawan jong jela Bihar kan salong shen ka jinglong jingman jong ka sain perthai kala sakhi ya ke jingbon kam jong ki sengsan perthai kata na ka kenhon jong ka National Democratic Alliance bat ka India bloc kibala penjur man la ka sengi ban penlong ya ke jingyalap election mentang ini pai syakimat kubor na keleng ke perthai kaseng la no Houthi nagari Yemen kala kam bakala siat du namding syaki benta jong kari Israel ha ukurwa belapen benar lengba ka Al Masriya TV kabala penyat da kaseng la no Houthi unong yalam Yahya Saria ulaong ba ka kenhun kala siat ya u hypersonic ballistic missile syagatain Jaffa kapadon syapang syati jong kanong ba Tel Aviv hagamit sngipale u Presiden barim jong kari South Korea u Yoon Suk Yeol ula kentaj war ya baro kijing keno ha ka jing bishar ka baar persyaya u ha ka ba yadai bat ka jing penjari ya ka jing sensyar sipai lane ka martial law kani gadai gasien benengkong bau yun unmi pai ba nadu bau la syakem haubnai naitu u Secretary General jongka North Atlantic Treaty Organization u Mark Rutte ulakam baka jing penjari khajna da Presiden jongka United States u Donald Trump persyaya ke India namar ka jing tiet peniang naga Russia kalakta hadu kata-kata ya ke Moscow u Presiden jangka United States u Donald Trump ula penbena ban penjari ya ka khajna ka bakot hadu 4% halor ke jingun ra ya ki dawai na India kani kan sedang nado ka shitari kurisau arjar arpsan balaong bakala ban keta jur ya ka tenat shna dawai hari India namar bakashania ha ka khai peteng bat kiri banabar khamtam nari Amerika Menteri ke Sarkar India ubakmi ia ketenat External Affairs US Jaishankar bat ki menteri na keleng kiri ke pertai ki baya shimenta ha ke G4 kila syang perkhat kam ban penthmai ya ke jing penteri kam jong ka Security Council bat boru hakmat ya ka thong ban penurlong ya ke jing teri kam ke bakongsan jong ka Security Council Presiden ke Palestine Mahmoud Abbas ula ai jing kersyan na kebenta ban yo jing itu ya gari warha pedeng ke jing syah yartma ha gari Israel pada ke jokopor ula penrem jur ya ke seng le no Hamas bat terua ban ya trelang bat u Presiden jong kari US u Donald Trump ban pentrekam ya ke jing Ukraine sok kebala kersyan da ka United Nations kayeng bisyar jong ka Paris haka singi palai kala rai penrem yo Presiden barim ke France u Nicolas Sarkozy dak ba hukum ban set patok sansnem bat nalor kata khang persya hadu sansnem ban penlong ya kino ke jingelang pat ba bat dan kunaru hadu silak euro tengka kikam runar ruser hakari Australia kila nang kiu naga sngi syaka sngi batang haka jela Victoria kikam runar kikiu palat khat % tang hapdeng usnem arajar arpsau arajar arpsan la pentip kibor sarkar ya kani kejing ai jing ken la pelai pat ba daga Crime Statistics Agency kaba peni ba kidon hado saulak prapulai hajar sanspa prapulai teli kikam runar kibala yo bu jing ken haki khat arbnai tat hado kabakut jong ubnai jeli kito gelong kimat kublai
You can be laid back, and yet never be late. While others value money, Jets 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.